Haleluya. Amen. Turashima Imana ko twongeye kugera hano, twari tuhari mu kindi cyumweru. Imana yongeye kuduha umwanya. Ku batanzi nitwa Musore Innocent, tuvuye mu Rwanda. Niho dukorera umurimo w'Imana. Nongeye gushimira Bishop ku ikaze ryinshi, ni inshuti n'umuvandimwe twarabanye cyane, twari umurimo w'Imana. Imana ishimwe ko nongeye kugera hano. Impara gushize mu gitaramo cya Air Force. Imana yongeye kuduha telefone ni yande. Imana yongeye kuduha umwanya wo kongera kuhagera. Biradushimishije cyane. Amen. Ikindi ntabwo mbwiriza umwanya munini, ndavuga bukeya ko ndasezera. Nari maze ibyumweru 3 hano, twari twaje mu gitaramo. Yabivuze pasiteri, hari umusore wari ufite concert ku cyumweru. Turabashimira cyane ko mwitabiriye, mwikomera amashyi. Hariya hakurya dutuye hari ikindi twatekereje, turagusanga hari ibintu tutakoraga neza. Tugarukira ku hagufi. Ubu nyine umuntu wese cyane mu rubyiruko, kubera ko isi ifite ibintu byinshi irimo kuruza abana bacu b'abahungu n'abakobwa byinshi, kandi bisa nkaho ari byiza mu buzima busanzwe, bafite inyungu runaka zibifatika ariko zica ubugingo bwabo. Rero abana bose cyangwa umwana wese uhagurutse gukora icyiza, tugomba kumushikirana energy zacu zose, tugatanga umwanya, tugatanga amafaranga, tukabatega amatwi kugira ngo n'abandi babonereho, n'abandi babyigane. Nibyo byiza. Amen. Ni byiza cyane. Tuzadushikira abana bakora ibyiza, tubagira inama ariko turi kumwe. Buriya biroroha abana inama muri kumwe mu bana kuruta wenda kubigizayo ngo ubone kugira icyo babwira. Bwana sifiwe. Ndashima ku bakozi b'Imana twahuriye hano, Nzabakiza. Ni umufuti cyane. Shimiye kumva nimwe rubona, sinahinzi ko babyaye, ndamushimiye. Tugirana amasano ya bugufi muri famiye. Petero, shimiye kongera kubana nawe cyane. Gusa ngende mukumva yasubira nko mu Bugande, niho mashaka kumubona. Wenda bizakunda agasubirayo cyangwa ture hano. Ndashimira mwenda atagapapa cyane. Kunda agapapa cyane kabisa. Kandi nkunda komanteri ziwe cyane matendero cyane. Umva ngo yabaye umuteoloji ntakizitanga ariko uzozikomeze. Tugiye kuganira rero umwanya muto cyane, hanyuma tuze gusoza. Ndahita ngenda, murambabarira kubera ko mfite urugendo ejo mu gitondo kare, nje kwitegura. Nari nje gusezera gusa no kwishimana namwe, muri abantu beza. Reka dusenge Imana. Umwami Imana yacu ikomeye kandi kiranuka, uri amahoro yacu kandi ibihe byose. Turashima ko waduha umugoroba mwiza wo guterana kugira ngo tuvuge izina ryawe, kuvuga ngo tuvuge gukomera kwawe, twongere twibuke ineza watugiriye, twongere twibuke imirimo wakoze ku bwacu, twongere twibuke ko wapfuye ukazuka, twongere twibuke kuri mu ruhande rwacu, binyuze mu ndirimbo, binyuze mu imbyino, binyuze mu isengesho, binyuze mu mashimwe, binyuze no mu ijambo. Tugiye kuganira ijambo ryawe umwanya muto, ubane natwe, utugirire neza, dushigikire. Abantu bose bicaye hano niwe bakeneye kumva. Nje ntacyo navuga mu bwenge bwanje ngo byumvikane, ariko umwuka wera niwe uzabumvisha abantu ushake bwawe binyuze mu ijambo ryawe. Ubane natwe, udushigikire, udufashe, udusange mu izina rya Yesu. Amen. Dusome igitabo cya Esteri, ibice 3. Turasoma mirongo nka myinshi ariko ntitutinda. Murongo wa mbere tugeze ku wa 4. Sinzi nimba hari umuntu uzi gusoma yihuse Kinyarwanda.
adufashe. Esiteri ibice 3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane. Yes. Esiteri igice cya mbere igice cya gatatu. umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane. hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata Mwagagi amugira umutware mukuru. Intebe ye ayiha icyubahiro ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya kuko umwami ariko yarategetse. Ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, niki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana uko bukeye, atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari umuyuda. Amen. Amen. Imana igumugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rigufi. Umutwe w'amagambo: kubaho ubuzima bwiringiye Imana yonyine. Kubaho ubuzima buhanze Imana amaso yonyine. Tukabana n'abantu neza, abantu bakadukunda cyane cyangwa ntibadukunde ko tubifuza, abantu bakatugirira neza cyangwa tukabana tubona batazatugirira neza, tukabyara abana b'abahungu n'abakobwa, tugashingira, tugashaka abagabo, abandi bagashaka abagore, tukabaho ubuzima butubayeho. Ariko amaso yacu yose tuyahanze Imana, umutima wacu wose uri ku Mana, ibyiringiro byacu byose biri ku Mana. Haleluya. Ubuzima bwo kubaho ari Imana yonyine twiringiye, ari Imana yonyine dutegereje, ari Imana yonyine mbaraga zacu. Mu buzima hari ibintu tuba twitirira Imana tukanabishima mu materaniro, ariko tutemeranya n'imitima. Tuzi ko ari babyara bacu babikoze cyangwa bamuyomba cyangwa badata bacu, ariko imitima itubwira, ariko kubera ngo twereke abantu ko byagenze neza tukabishima, si bibi. N'undi Imana iwe yabakoresheje, ariko Imana izishaka ngo tubeho ubuzima ariyo duhanze amaso, ariyo dutegereje, ariyo twizeye. Haleluya. Imana ubundi nicyo cyazanye Yesu. Twari kure n'amasezerano y'Imana, twari dufite Imana rurema, twari abanyamahanga, nta gaciro twari dufite, ntitwari tuzwi n'Imana. Nyuma yo kuzuka kwa Yesu arongera tugarura kuba mu muryango w'Imana, ngo tubeho ubuzima bwiringiye Imana gusa, butegereje Imana gusa, busaba Imana gusa, buhanga amaso Imana gusa, bwizeye Imana gusa. Bwana asifiwe. Butinyutse, butuje, budafite ubwoba, budafite n'iso. Hari umuririmbyi w'umungara wavuze ngo Yesu ngo yadukuyeho ikimwaro. Mesiya Yesu alongora ingasoni. Yadukuyeho ikimwaro, yadukuyeho isoni ngo tugabire ubugingo. Ni ukuvuga nibwo buzima Yesu yaje kudusigira. Bwana asifiwe.
tugiye kwifashisha kino gice ngiye kurangiza. Kuna message nayitanze. Moridekayi ni umugabo w'Umwisiraheli wari waragiye Shushani ari imbohe, ari minyago. Yiringira Imana n'umutima wiwe wose. Umutima we n'ubwenge bwe n'imbaraga ze abishira ku Mana. Babaho baratura imyaka, bari mu mahanga, ariko yiringiye Imana, ategereje kuzabona kugira neza kw'Imana mu gihe runaka. Nubwo atakubona muri ubuzima, ariko aba hari Imana yiringiye, aba hari Imana ategereje, aba hari Imana ashaka, aba hari Imana anezererewe. Bizimbira kwishimira Imana n'izo mbaraga zacu. Abaho anezererewe Imana. Hanyuma Bwana sifiwe. Haza kubaho inkuru turayizi ya umudamu wa Serusi bita Vashti agomera umwami, baza gushaka umwamikazi. Hari umwana yari yarareze Esteri, amujana mu marushanwa, amuha amabwiriza yuko azabaho ibyo azumvira umurongo w'Abisiraheli uko biza bigenda. Esteri arabyumvira ngo arangiza abo mwamikazi. Naratanga nsoma ya magambo. Buriya hari igihe soma Bibiliya tukumva igice, tukumva ibintu bimwe, tukumva message ngufi, tukagarukira hafi. Moridekayi we ibyingiro bye ntago byari muri Esteri, byari ku Mana. Nibaje ikintu gikomeye ukuntu Esteri yabaye umwamikazi, aba umudamu wa Serusi. Moridekayi yari nk'umubyeyi we, yari se, ngo arangiza aramwibagirwa, amurekera ku irembo. Akazaza Isaka mukingurira, akinjira, akaja ibwami, akabayo. Moridekayi aguma ku buzamu, ntiyatongana, ntiyababara, ntiyamutaha imfane, kubera ko se yari ahanze amaso. Bwana sifiwe. Ese twabishobora? Umwana wanje akaba umugore wa perezida, yarangiza akandekera ku buzami wiwe, waba gapa ariko indwari z'Imana, kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza, kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza, kandi izo ntwari ubundi Imana iraduhagisha. Tikeneye ba Esteri, iyo iraduhagisha. Moridekayi yari yariringiye Imana mu buzima bwose, yumva ko bafite Imana y'Isiraheli. Bwana sifiwe. Ubuzima bwe yumva ko bagira Imana y'Isiraheli ikomeye, ishoboye kuruta Esteri n'umwami Vashti ya Serusi. Biyo ubuzima arabinezererwa, arishima, agubwa neza. Ngo arangize inkuru za Hamani murazizi, baramuzamura mu cyubahiro gikomeye, abantu bose baramuramya, iwaranga. Kandi tiyanga avuga ngo njewe ndi se umwamikazi, tisobanura avuga ngo njewe ngo ni Jose wa Esteri, ngo aravuga ngo njewe ndi umuyuda. Mwahumvise ko Bibiliya yavuze ngo bakamubwira ngo ese yagenze gute kuragomera iteko ry'umwami, tuzi icyo umwami yavuze kuri Hamani, wowe ntubizi? Bakavuga ngo njewe ndi umuyuda, njewe mfite indi Mana nza mpfukamira. Hari ahandi ibyiringiro byanje biri, hari ikindi kintu nizeye, hari ahandi nshize umutima, hari ahandi mpanze amaso, hari ubundi buzima mbayeho. Bwana sifiwe.
nza ndamya ubuzima bwanje bwose, hari ahandi nshize imbaraga. Haleluya. Hamani ngo arabimenya, ararakara cyane, ngo aragenda, ngo aravuga ngo igiri namusomye kiriya gice cyose, ngo aravuga ngo ngiriye Moridekayi nabi, ngo sina wenyine ku giti cyiwe, ngo amubabaro mfite ari ku mutima w'ubugome, ngo nti woshira ntacyo naba nkoze sinoshiraga hayo, kugira ngo mukomeshe neza 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 nzarimbura abayuda bose bose, sinzasiga numwe. Abantu bakaza kwibwira Moridekayi ngo Hamani agiye kubisha, ngo akabwira ngo nje ndi umuyuda. Bwana sifiwe. Akabwira ngo nje ndi umuyuda, hari indi mana nzandamya, hari ubundi buzima mbayeho, handi mfite itandukaniro n'aba bose. Njewe ibyiringiro byanje biba ku Mana gusa. Birakomeza aje kubibwira umwami asinye itegeko ko bagomba gupfa. Moridekayi arikanga, aje kubibwira Esiteri. Niyo hantu haza hantangaza muri iriya nkuru. Moridekayi yariringa Imana yonyine. Esiteri ngo arabitinya ati nta muntu uje imbere y'umwami atamuhamagaye, naba ngize urubanza. Moridekayi ngo aravuga ngo ese ko narimbaye gute? Ubundi ugiye kugira ngo uri Imana y'Isiraheli kubera kuri Bwana sifiwe. Aramubwira ngo nubwo woceceka ntakizabuza yo gutabarwa, nubwo woceceka wewe nubwo utovuga. Abayuda bagira Imana, tugira gutya. Bwana sifiwe. Abayuda bagira Imana idaciye muri Esiteri. Twebwe tugira Imana utavuze, twayigira wavuze cyangwa twayigira utavuze. Uvuge cyangwa urore, jewe Imana niyo izadutabara. Nta kizabuza abayuda gutabarwa nubwo wo kwicecekera. Nuko tugomba kwiringira Imana. Ziriya nkuru turazisi, kandi iyo usomye neza hari igihe turadusoma tukagira ngo abayuda batabawe kubera ko Esiteri yavuze. Siko byagenze. Abayuda batabawe Esiteri ataravuga. Niyo ngo Moridekayi bamutambagije mu murwa, Esiteri ataravuga. Kuko umunsi buca avuga, marayika araje nijoro arinjira kwa Serusi amuhagarara hejuru, kubera ko Moridekayi yakomeje kwiringira Imana. Serusi yagira ngo aryame akabura ibitotsi, akihindukiza bikanga, akagarama agatekereza bikanga, akabyuka akicara arabibura ijoro ryose. Niko bizimbwira. Ageze mu gitondo ngo aravuga ngo namuzane ibitabo, arasoma abona inkuru ya Moridekayi ko yagiriye umwami neza, atanga iteko ngo bamutambagize mu murwa. Esiteri yagiye kuvuga, Moridekayi yabaye igikomangoma iriya. Ubu twaravunitse, twarigoye, twagiye mu bintu byinshi, turaremererwa, turapfa, turapfuka, tusaduteke, ariko ibyiringiro byacu bigomba kuba ku Mana. Haleluya. Mvuga ibintu bibiri. Ikiza kiranga ko umuntu ibyiringiro bye biba ku Mana, abaho ubuzima butuje, aza tuza muri situation zose, ntaza yisobanura ibintu byinshi, aza tuza, aratuje. Abantu baba ubuzima bwiringiye Imana baratuje, bagira amahoro umutima, baratekanye. Kandi buriya bigaragara neza ko umuntu atuje iyo ari muri periode, iyo ari mu gihe cyari gikwiye gutuma adatuza. Iyo afite impamvu zari zikwiye gutuma adatuza, zari zikwiye gutuma abantu babona ko atameze neza, abantu babona ko ababaye, abantu bakabona afite ubwoba, kandi bakavuga ngo birumvikana. Bwana sifiwe. Icyo gihe rero, icyo niho umuntu atuza. Abiringiye Imana, birijimwa ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Haleluya. Kandi umuntu atuza kubera iki?
umuntu atuza kubera icyizere afitiye Imana. Niyo ngo Moridekayi yari afitiye Imana icyizere kirenze cyane Esiteri, kiruta cyane ko Esiteri ari umwamikazi. Ubundi ni ngaho Esiteri yari yamwirengagije ukuntu yari amaze igihe ari umwamikazi, Moridekayi ari umubyeyi we, ariko ntacyo yamumariye, ariko ntiyari yarabyitayeho. Iriya periyode ngigera yari yarazamuye icyizere ku Mana. Ni ngaho yavuze ati uburya kwiringira abantu nuko ujya bimera. Esiteri nareze ariko tiyamutaye imfane, tiyamuvugisha, aramwihorera, ahubwo bimwongerera kugirira Imana icyizere. Icyizere kirazamuka, icyizere kirafata, arakomera, arashikama, aratuza imbere y'Imana kugeza Imana ikoze imirimo ikomeye. Israheli iratabarwa. Buriya gutsindwa kw'abizera mu ntambara duhura nazo za buri munsi ntago biva ku Mana, bingana n'icyizere ugirira Imana. Imana ntizifata abantu ku mbaraga, iziduha amahitamo. Nuhitamo kugira Imana icyizere, uzabaho ubuzima bw'ubutsinzi. Amen. Uzatsinda, wongera utsinde, wongera utsinde. Uzazaba mu bwiza, uje mu bundi, uje mu bundi, uje mu bundi. Ikibazo tuba twisobanura muri kamere. Moridekayi aravuga ngo ni umuyuda, bivuga ngo njyewe ndi ubwoko bw'Imana, njyewe hari ahandi mfite ibyiringiro byanjye, njyewe hari ahandi mpanze amaso, njyewe hari indi Mana nzaramya. Akabikora atekese, akabikora atuje, ategereje kugira neza kw'Imana. Kandi ibyo yatuye byose niko byagenze. Ubuzima bwacu tubukure kubifatika, tubukure ku byo tubona, tubukure ku byo dutegereje, tubukure ku miji ikomeye n'ibihugu bifite byubasa amasitema akomeye n'imiji ikomeye dutuyemo n'ahandi. Tubikure ku bantu baduha amapromese, Imana ibakoresha ni sawa, itanabakoresha ni sawa. Tubikure kuri biriya abantu bumva byose tubishyire ku Mana. Imana nishoboye kudukorera ibyo twifuza byose, kandi ikabikora tuzuye amahoro, tuzuye umunezero, tuzuye ibyishimo. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.